ehitusega, laulmisega, laulja, 23, 25, 32, 70, 21, 35, 50, 75. See ongi, kas see armastame Eestit või? 20, 21, 29, 37. Evelin Võigemast, Suure tähe väike täht. Ma olen teda näinud, aga ma ei mäleta, mis filmist. Ma ei tea, kas sa seda filmi tead, Supinna salaselts. Ja seal ta mängis ema 25, 32, 32, 35. Donald Trump on president. Ameerika president, ma arvan. President või kes ta on? 25-aastane. 60, 67, 70 näiteks. Elizabeth, Inglismaa kuninganna. 43, 90. Ma ei tea, kas ta sai 91 vaba. Ott Sepp ja Märt Päevande. Mina vaatan seda Suure tähe väike täht. Ma olen näinud neid saates. Ott ja Märt. 40 ja tema on 30. 25, 60, 30, 32. Ma arvan, et 5-aastased. See my goals, I don't believe in failure, 'cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was frightened by everything I saw before me. Once I was 20 years old. Soon we'll be 30 years old. Our songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old.